Dr. Ricky Sington, belong General Secretary Jaga Party, belong candidate baga party kala ibet ban semaran nagam takan election MP ke Banwan, nanta hani ya ikhlei kerpang i rangmasnong, i belawan ontang bandon rekat bani hagni ke jingalang, ndai belai kikintir priang smoba yangi ko ka party, abangi rum hagni ke snong ke jompi, i smo tunan sikare bagi vai dolai jong ka ilaka nang ba idon rekat bani, bani pensingan lamingi hagni ke por. Ringkat kini kinongelam, jaga parti neder bang Grosper yang ketiang belum treasurer jaga parti, wani kiri ramba ubi yang scam makan nongrim, kebangi yang halu menta, badani, landstate belum finance secretary, iba strong pillar khajana, iblong u present jaga north long ringkat bagi nongkit kam jaga north long kira ipoi ringkat bagi, idan kini kisama kibaje semran bagi neder bang marbot khar bagi bors Ibaksan kupa bersama ibulong udhot juga CEC, Pak kami rembai ibulong wani kinong ilam biji, nangni napo ke Giant Hills, Kampam ke East Giant Hills, Pak Shambor rembai, Pak kiwiru ki sama, nanti napo umulong Nehemiah ting lamari bidon ringkat dan kemau yang Nehemiah tingkan wani ki kertong kongres. Wah, ubang aja itu bahaya guru. Iban sengap. Nengi sidon orang kublai sibone. Babla eno ikikam kijompi. Ban sengap ia kena ke jingalang. Kabangi nyuan ban pelong kena ke senong ke jompi. Ka jingalang ban pensyai ke nongren. Ka jing kedol nanti kumu bangin yan kumu jat ke nangi syakmat. Badru ka jingalang ban penurut hak sika parti ke jingi. Ikwa manle eke habashai, but hagawa kipata kena smooth shai bale kiai ke kitigaman ke kitiga dia ke jongki ya kene ke sing kabagil ai ke teng voice of the people party kene ke kitin pareng lading ibu ke kitin ke jingi kamut ke sur ke jing tran ke jing anut ke jingi kum ke jat ngriu bangin yu ino ya kata ke jingla ngini ino ai ki sngi ki babha Ngini ino ay katay ka laway ka badon ay ka jingkerman ka basyay nang tagi kun kikiti kijingi. Ngiru asu kan pet ka ka jingong ka jingman kung bakalong menta. Ngiru kung ginongelam jongani ka party ngismo thu pada ka por ka jingi kung gibreu nginama panonra ay ka jingkala. Naman ka jingot ki jing prakat jong gibreu kala jingot ka jingot ki jing prakat jong gibreu kala dap tang ka jing prakat yala di shimet Kajimot jing perkat jong gibreu, kalau datang dah kata kajing bespa, kalau kerki haduk kata apa, bang perkat su, yano ino, oh kalong sisya kaba berengi yang ni, kumba unoa, uyeng bermaham, ye gibreu hada tu kapor, haswam breu un penjat, dah kepertai, dah kajing slayum, ulah penen kami unoa bonek bermaham, yodan kita snap, yodan kita snap. Dodan kita panah kalau kita linti ke jongki, ni wan ni, banmaham mereka jat mendriu. Ublay mula saya ke voice of the people party, bagi lem banmaham mereka jat mendriu. Balam ini bakna, nagani ke jengi, yad linti ke jengi, balam ini pan nagani kerpan perkat ke babakala ke jengi. Anam dan menu balapan pelai ini. Anam dan menu balapan pelai ini. Ni kau amar kata kerana bini tu ya bi. Bagaimana mereka nanti ikut kejat mereka. Bagi ni orang yang kata kacing singai. Bagi ni orang yang kata pahu kapahai. Bagi ni orang yang kata kacing net, nak kacing kacing bagi song kum kinong song senong. Baga tagadi, tangan baga sinshar kakarar kabakut. Kumnongin yo yang sinshar kakarar kabakut. Kadang baga start kacing syempang kacing dipata. Abad biji dan kacing dangalam. Isam senam. Kumnong ijib yang kacing dangalam isam senam. Kumnong ipinsyam nomrem. Kaya kita kenal. Bagian le. Kaya kita kenal. Kumbalan ni kita kila siapin semua tu bakalan. Hati
Kisapo sampo tuli kisnam. Kipata kintet. Uwayuton. Kekelarong. Kepong. Bangin syek kemen. Ini semua. Laiknai samnai syuag election. Kasang syek kesenang nepal. Ngiyo. Kijinyo. Nakita kertong meniki kandidat. Kijimentoy shimet. Datuna balikat ngiyo. Datuna balikat ngiyo. Datwa balikat ngiyo. Lebat pengayo. Kalau sempurna tangkumta, dalaman kesan senam, kadang kapor begini muja, begini yo kiat A, begini yo bam A, yo songkeli A benek sangkairi. Namar kata Bladep collection, Nagaway collection, Shakaway collection, Nang here, kata kacingim biji, Nang kertu, Nang majnge. Namar mana pensu tu pakai kipat ba. Bagata ke politics, kena ini mencapnya, ke politics, kena ini mesnil. Oh, ini semua tu dapat kata ke politics. Anda nyimtet bagai kata ke por, kapal beli ulas sandur, kapan sensyar, yang ikum kinong syong syong. Ngikau kan semua tu ebi, bagi orang ni menonton semua tu orang, kemudian kita sandur pemain, yang kata ke por kapan sensyar ini. Kumno mengelang menjim kita kenal kiban lek sana hing dotar pernah kiban pagi kian kiban pintiu yang ayok matak kencana kumpi kiban orang kian kiban yang kali kipata nongshong snong naga jingsha kinyat ben laganang kahok kahya nani jaga pakai kenrom de kenram bak bantin nandur yang jingprejam jong ke district council hantai hapo syuam. Habang adung hantong ngai bagatan district council. Kabadi bantet ban kini kumno ban pengkran ini syam kita. Kumno ban wah ini jingatali. Kumno ban ada di syamri kabah. Bantet nagakai kepadang menyata. Ini doa Islam guji. Gibam dian kiban nyata ada kai kepadang. Kenapa ni minum syak ni lo? Ya kakam kamai ke kaji kajingi hakiwe pat kijat riu. Am shimale kumta. Kalau lampun bam ni cakap lapan pat di Islam kita. Dan bam sok banyak mendoy. Menadi. Kibabun yang isi lapan pat di Islam kita. Ang asnosi pangasyong kata syuki bantip bapleng nang ni kami pemang kajing penpat kajing penpra ya Islam kita. Ko kipat babi ngaladai ban hiarskino namar kadon kata kajing yang persya kajing bangsu tunat kata kajing persang bangan penbet ya kata kakam uta ukrido jong ka KCDC nalarem hakni election amani barabat nyong putri report ngamju pelat pisah ke por ngere election ngamju khawai jang ngamju khawai syah ipat ba amju dan namandrum ngambi haying jengah mengaile election dan wayu kandidat ubang patip yang katakan hukum election jengah how arajar katlai ulawan menipun persyaratnya baru election constituency umpet kibata kita isi yubarden kiranya yubarden kilipat yubarden dan tamu ni jelim Kinja jir kakak kaying ju mikop syuk kaying ukertong wong wan haying jangan hoi tang tuan shiburni sisi kasha kedok kamai kajisari pada kedan kebasuhek para sisi ndai ndadak nyobot utaha perlok untuk security. Umat tak bisa menterku pada election. Kata kertan beri, kertan beri mau beli rubu, kemana batai menjadi Dr. Ricky. Kan jak, bangin jendau, nama ngi pensu si yau beli ubah penkup hangi, yaga buram kumki beri. Ngi tino,
ni dinok ya ka burom bari ka dor jong long brio man brio hada na rong na next na ngam constituency ban pini tho eladi ngam pini tho pagadi ubadam sa ngam pini tho pagadi uta ukun yusfa kibrio ngai tho pagadang man man sakri yapi ngai tho ba na ko man sakri yapi mana bi chip ya ngarai ke sakri ka bahat yapi kahok kancang pi kanungja lagalang ke emily scheme shooting kap tamni banja lagalang ke cinga sat ngania sat naga menta jongpi lara hitun ko cinga uri sipai ngan yang menta jongpi kipat ba kila raifuk ban kershan bat ban penjok yang haus nam arajar pra mas penjok haus nam arajar pra ngaweng ya kagip jung sipai Assam Rifle ubakang ya kinonglet no one nangta ngim arat Air Force bung snai pada sinuk kapan kentur ke bola ban kantrai ringkat do pata nyo yak ya penprai nga suap lidi ke pertai mentai no bar de lo abit mau penprai ka roi kapal ndai bareng mami ke pata nya penprai benar na tip balareng li anak Assam Rifle yo Air Force bung snai keren biria no pietak bisa apa bang Dabil alisay na ke ATM o pilisay pisa na ATM bisa lihat kumnon daladap say pisa bisa do ang machine pagka pisa rin ngay ka ATM ito na ay pisa na bisa lihat ang dahatay pangangin niya kung kakadi ka pisa na tumihin kapisa na tumangan team show nga say no kadi ka Emily scheme kadi ka chinguan ay ka chungi Emily ladiki ay napit ki ay ni kipay ta mga syong ladiki ay kadi ka chungpi kipat pa ni don kam ba kada ba kipat ka krasta ni bantip ayu kinasa hapo assembly siya kadi ka tan Jenkins baro sikata kipat ka kitre higikam kontrop ikakam ti doyong Kibriyo siya tayo siya po East Castles Kiti mau ti siap Hendoy mentaki siyam jingi Namar Ba masuk Banti mau ti siap Hak apply Ya kata Kalis Hak apply Ya kata Kalisen Ya kata ka permit pada ibanyo Baginang simon ki kendon ki baya ki bakimla Kitu kinong siyong snok Kakamlam juga sarkar kalau di banpet. Bagani kini kawin ni kilat kamay jakpo jog lipat pa. Mo. Kati doyong, kati mau, kati siap, kati mau sun. Kini kawin ni kilat kamay. Hendoy kay kamaskusi kalong. Baga sarkar kampet yaki hajar kilongi. Kiba imja na kawatrei kini kijekam. Hagani election kaba nuan MDC play perkat kumno. Ya gini ki candidate ngongem ngin sa bishar bnia labon ki papan tiket kumni naga party jungi kamtam she East Castles she boy shawar West Castles kumni ke jinga pan tiket dan we rong ba lo nga menin te hap ngap de ya surpat ba mo ngongem bingin ngin ngap sha ga surpat ba ngin bishar so yo priu ang sekta kilong ndang kam surpata dapat yang dusunay rupiang nahi ndang dapat yang pipipingin katayo pra naman yapip bagi nangaram juga pipipi kitong say kulmari kipriyo baganong kikertong ong isngutunat bagi patba kilas dangban sengutu kilas dangban pai kimat siya kinongalam juga party bangin sim ya garai haga basay ya kita kinongalam kibani kit kibani apa kum ke MDC kum ke MLA kasang wandur kata kajing perkat jong gipai ba hagini election kelada nilai portan pindah bang konkret ya election nilai ring semua yang beri fungsi enak ini nilai shot samut kiani nilai itu nak election commission of India uni upra ubri semua yang ndam shot menang istok orang penondam kumbala Jateng menangani election po Nortiang. Hag election kepada Emily
Hanal tiang ladon kutang bangde ng PDP. Henry ubat penenkam daw sembol perak. Kita na tinangmot kami ng PDP. Kilay somsit kilay kilay kelam pada yang perak hanal tiang ni. Nawartiang nilakak pengkelam na yaw ni sitting MLA. Henry tip kumno artayo suak election. Kitip bapleng uni umde upra BPP kya umde upra plastik me uni. Mas tip yang kata siya kenrano kita kinong kerjaan job yang uni UMLE. Kani kai ke bang akwa bani thu epi. Bani ke jingyan inti ke jingi. Lingba ke jing syariah ke bas kem ke jing huklei. Ngem i ke ba hakmat jingi. Iya ke jingai ke jing kenan. Bangitip pengilak banwan rakyat ke jingkala. Hagan negeri kabi je ke jing. Ngitip bagai jing